Afia Pokuaa Jabintu minimni aba Akua Boakyewaa Yiadom and some more better Kasiebo 2020 abato ye de animu agane ye bekwa koto no empanifo nim difo munima manyosemu chese ade anya bete o wutumi nyina ba bia nkasa na nadu bewi ana ma bewi ana se wo se dia mahama bam no ade ebehu ani anna santin ne wo chikra wibrawi so wo tumfo se tuwadu mu ewo abankese mu Ghana mampani na nado danko akufuado en wo kɔ ne naso yi sanso ani ebekwa akɔhwɛ DK amfo no ya na no wo mo kyese wo soafo se ye twe ska na mbo mu na wo ne ne bo aboani no wo mu nya minister kran ko mbaka ne ti ade free so ye bekɔ empanimfo wo KUST na kyese suapo kese ye bo asante mantem no wo se unity wo ani akatanga bia ye anka mema nko an na wo wanne wo so ode mma ekoframu no se mema ne beti ase osu anti ase na empanimfo so wa hya ase wo ba pese oda ho no mo bra make us say parliament appointment committee a hya ase Supreme Court judges here make us one mampani his excellency na nadu danko akufuado yi wo mo akɔdwe wo mu nuanom e Supreme Court na maame ba akɔ justice doji maame no ni abre o se rent no a efie wrafo gye no wrafo no ye mamla ne nya adwuma afa ba mema ne ma ntem awudu awade gyaye a se Supreme Court so ajapade e chebu to mienu wo fa ba ko wa fa we ba ko obi ensi ne yonko wo se ade ande wo se ye adwuma de enye mamla ne de adwuma court de oba law ene ye kan ye beko CPP amanyokuo no pani ya bodi wanim 2 franc ade ma wa fimpinu ene edunsia Ivory Kobna Green Street no wode atudwa sababi a banking so soma na baben second deputy babi a wohye bi o se bra bonche na bepa che ofisa wo ba mra che bedwam no oba so de abone wo chia yam sanso ene ne ye beko akohwe edini awudo bi a eye Ghana ye dini na mo mabrofo mbedi Ghana so ene de o masase ye dini na man ne Ghana ye wasenki asesa no ye jai ne afa dada no a abrofo na se no bibi ti se chebi wobi anim se di chebi broni ba no obeche se kibi na yeso na yes I'm from kibi o from why kibi why was you Ashanti region Ashanti region afa wo yes en kokko ni aspere en kawo o kokawo he ani ebeko sa di ni nyina abrofo na se no a yeso so yempese ye bese no ne ye kadada no ye behwe obi de champo kra was peria was C no wa twimu C no wa twimu ana wa fantim ene sa asem nya ebe wo ya ni mu ni aka abusia bebre ka we mu ne abone bedema na fie yade bremo sa Kasiebo yi na wadwenkyere fa bi efa eye Adom 106.3 FM so live Facebook ni akenkan e dia mawo Akua Boakyewaa Yiadom na se real vim lady Facebook ene ne aka mu nyina wo de fa hwa bresem ya sinikoso e dia mawo sa pepepe obetimi ahia me wo Instagram ana Twitter ene wo bi e wo se Twitter wo Instagram wo hwata wo de fa hono ma yenya botere kenkan ni nyina Madama a holy insecticide spray and the fresh lady capsules o madama and was yanka wo bia de amanu Ghana yenim nyansani ni yenim wenu ye nyina vote baako enti kyerɛwadwen wo bi no nya adwe kra bream kyerɛwadwen forget you bia o ene efiala wo betwa bia chabi obenum bia numbi wote sami aya wonnom asikyire wososo ade ahye wonim no mu a ene eno ane se wanom ayi wode sen adutwumu anata bia waba wonum am wadidi am say yes anava tamikibi wanom soya na kom tremendous capsules ene ma ne de na che sa heavens mosquito coil CB men and women capsules and ayi Franco Trading Enterprise ya wodi phone papa ba ne wo ba kra bo bi wo so opa no ama phone no forget no opa wo awokra towa phone iPhone towawa dia Samsung towawa dia bre everybody na je say obo brasa na akokko hwe bantuma for guys adumfo ma no mo ton ne ma no ene asaf market obi abodi pray ma yo ene obi antwa ba ma bia wo ba ma no beba no wo ba no obo ne bra wodo dia be kan 1000 mo ya kakraka no komanim eno no X-Men dietary supplement ba ma ogina ne naso ne ebie ba ma woni ma de no wonim say yes wo gene nkwa esanse na busuafo na chi won pese obewuo ade agya wo no X-Men ene wono mo ade twumu aso de ene no wano maka no juso ni nyina wosos gripe water abata another for no we ene ma abata no wo mnya adaje nkwara na disturb wo mu nya hwehwe ena ma meda wono a wonna ma medidi wono a wonidi de okasa kra no ye no de wonkasa so wo de hwehwe wotena se aboy wugina wo aboy achese ahmete wo man wosos na ye free na ye wadwuma awie Kasiebo no jai ene ye fiada enti ye boja ye ne de bram ebe su se ye fra me vim lady me nuaba
Akua Boakyewaa Yiadom. Kasiebo no ano no yen hyase amanyosemu na de akwa afiale. Enke emfa amanyosemu hyase esa na so. De o mapani ma akofa aba ne nti se de tie be de politics. Ana beba wo mapani ma no nkote akonwa kase so no bi. Adwuma obeye ye nyina bia de airport ya na obesi ye. Na ado na me de je fancy. Ya we wo be bia no akwa je fancy ano se 9. Wabesa ba be wie na adwuma. No aba beto aso wo mma na ado na ntenchen. Anyi je fancy sa na no. Ana mpanifo nimdifo bi kire mu se 2020 abato no ase ma amakura yi ni ti a wo be bie no. Ade na ehu. Very serious. It's a dangerous thing. Now when I'm ready now, just a Ghana case be by now. What baby I didn't bear mu asibi. Why I say my life is dangerous. Yes, I'm not Professor Slicker. Was where they are 2020 about one. It's a dangerous wine. Says a nyadu abetimu says who baby akukas and anadu bewi. And now when a bewi and this bewi and I pipi ne bewi and I see pipi. I didn't know who passes. See, I'm a unity. Papa, I just a walker. Send me a political science lecture. Chadia. Kwame Commerce your pony. University of Science and Technology. Dr. Kasiebo Boakyewaa wasin ka beza mama onu otia konwa so ama ene nka we de create chop mananado na mo mama koyi ni tie no a wono asi mu pampam ma mpanifo ekoka kire wo de san NDC mpanifo no NDC headquarters se wo be gina ne de na je akwakọ ehu sase mama no wo no record we da odada enu tu so san de we se be ka ho a wa we ya na akwakọfa asem aba enye bete ema MPP for Santi anu say ebeje bre ene ho dene ansa na abibifo wo betimi anyi wo muti adidi mu a wo manyi wo mati adidi mu pa sase de Muhammad aba be duru ni de enu say ade wo mbrofu bi amkaye dynamics no wase abese sanokora ya je say wo mahwe ampa se papa bi anka nkire mahama pa wa hwe a na kofa case aba yewura amache boaten ya wo kira de ayi eteke enu wo chem say wa hwe yesu amahama no ano ansa no be win primaries no kora obeko 2020 no no so ni widiem sanse babin wo mani nye easy man no kora Sio Gabra eni ni Joshua Rabi wo no hu say wo be hia ni meter papa e wo ndisi primaries na owie kran so afen wo ba be defend efie na ye odi tira konwa so esas wo no tei na breso niam bebre ko wo ankofo wo hu nsemusa ye wo so mbusa no ni nyina ma be kirem asa na 2020 no kra no waduru ho. Sir President Mahama say or Samba is a big challenge. It's going to be issue based. You better show leadership qualities. Ghana for once get a rare opportunity. Not at Nakunyano so 4 years spent. And then we'll really speak to the issues. Personality per se as an end in itself, no. And I just say Goliath, no about the presidential candidate, competence, capacity. President Mahama was tagged with corruption. Another taunted him at the IEA meeting. I am not corrupt. That refrain will be captured and played on radio. And then we will look at his record to see whether he was fair, he was sincere with Ghanaians. 2020 is still open and yet damaging for anybody. Aya Dr. Amate Boate eno anu wo kire mu odi ekoso no se hwe 2020 ni de nya bete wu a wunni mu abekwa kogina baabie aya guy sem anasa isem bia se wo de wo wi no wo bra wanyi wa hwe yi assess ebeda no 9 papa Amate Boate no anu wo se wo no kura Muhammad declaration ya wo de wanyi obi anso ansoma ne se ayi ewura yi wo de se jekum ya no ko na ya sentiment nso afo okobo odi anu ka sa papa no fi akokọ de wo de fi akokọ no hire fi akokọ de ayi kosuanie mehina ne wa wie wa furu behe sa papa no anu osoma anu so wonko kankire headquarters for say mo wo be declare na munim na yini different ma furu behe wa ndis headquarters so mo be doa ma mo na tatai next time one way you champion wo ayimu no skirmishes mu no mbete paw e wo headquarters so one no friend no and I just wo born na mane anu no to koka no say mama intention no koka headquarters for no kra de no eno kra de say eyo moguo ade wakadada unity work wa wo ye nyina mama na age aboso no wo ye de Amate Boate kan wo Mahama wa ya anti ade na nya wanwa say Mahama ka so wo be gina say de anu wo ye no unity work kra de ade say akoyi wonya wo be ko unity work no emu ma odie and someone
the two joining in no Emma no be there ditch me say papa no obesamba Jimmy ankasa de enra some we see na odi apu dwa pefe no na ya de amehwe nimu. Seriously speaking, the 8-year term nipa be taken for granted no. Me see enyameye established. There's nothing like that. I'll not be surprised say we been there 4-year term. Just one term presidency. So when you say I walk down a memu house here, na say obi timi ekyerɛkyerɛ mu bi Ghana fonia ɔmo betu anamɔ ɛwɔ saa kwan na san ɛni bi no ɛpɛsɛ ɔmo tu anamɔ ɛfa. Era Dr. Amache Boate enono eno wacheche nsemu ede achefa o mapani mahama abato awoba ababe gina ewo NDC primaries ansan wa so obehunya ne chance ya onya ne chance ya ko 2020 so wanya na so oni obi bufo na bekwa wono wako 2020 wo kawie ya na yi wapani ba ko no so wo kira dia wa bene local governance say wo yes expert papa na just wo krachia woni mu mamu a wabon mu makọ akire Dr. meet doctor we di obi meet meter Dr. Rikodro sign wono so say Justin Son say mahama kwa wo kwa gina the wrong move was mahama anya de as no malata ma no mo say mahama anya de no was mahama anya de kura wo di disadvantage just wo di musio what the Ibeka NDC says NDC 2020 ni de enka nipa fufuro bia anka ne enka beko ya mom na mom mahama no amu awo ba ne de wa hwa no okoka e de aba beka NDC fo esa se ne de wo ye yo papa oboni o ni nyina ebeko akwakodi NDC fo achi na fe obawe no na NDC fo ya na esa bebre aba be ya no no mo nama no mo fa no mo pie ha enom ne ade nya de no de beboa ezo on de wonya pa wono ne analysis ene nkonta wobuni ne tirim de mahama nka be ya nko anko ne nkrofo no wan turufu ye ene se na se wo so woni na mo a wo chiachia Lawrence na nchia no kro chia Lawrence kra do tumi se we de ase se bio na twibini ani mo awo enso mu de pacha twa enye nchia papa bia na wo ka no wo na ka hu enka eyemi anka metu no for say man no sign ma in public service and as a juma bia mu no udum pempenso bi na o modern bono e kwa nim pa obi a ji utuma ni die you don't compromise it. You say your papa former President Mahama, why you juma pa to say NDC mono or respect. That's also what respect to Ghana. It's a coming one. In Kabibia, why you doing the former Professor Asamel tenure of office near Kai or to now so Edikai. And on one customer as one term account. In Kamidianka, a year now on Kase to say me actually now Mama will be for Abba. Then we need the enemy young Sanima who are doing with the Babu was any panel. Not only former President Rollins and Kaumutimbo, no more NDC party. No, and the Baya, a bit in NDC, no, because what 2016 year MPP NDC means. Let me say the statistics show that MPP an antidote to beat him again in another election. It is all no, me Kasa Masabem 2020 no when and win ya. One more NDC party in a tall order. If you can see what's on here, I say no new candidate. Almost new candidate now to market the new candidate for 2024 elections. No, any other case. And the way yera Dr. Wodro was saying and what also Canadian was say where a much about a casa mama yadi where or baby boy Juma 2020 no a what is saying Odro sign doctor one also just said be where your mama no pan get to the foie Kenya do Obama Mahama Bane Abachana dia and the woman one the hornet just said in Kakrano when you one sign and Fanco no chilebi crowd the abato gidi if you walk seno can a brown for man terms for Poku and was him say, shall they say, we shall NDC pa, and a woman, you want to woman so Bejinanoa, and got the best candidate to Bebe Mahama. Woman can be a grown woman, you said, Bibino on Bepo, said you on a crowd 1 2 woman, Kabea, woman in our crown sign, Namahaman call. We are seeing more experience there, a Hansen Bibia. Because the Medita, you know, say the best teacher in this world, within the experience. Now, Ora Mama, the Ghana, a Mamu Pano, Opia, or experience woman, may Mount Fonica clear be what are there. Both MPP and this in Rano. Obia Yamidina, a Mamu, yeah, you know, the Adom Bibia, the Bruneno, Obia, you do on Dramani Mahama. Why MP, if you do me, because I am member of parliament, automatically no assembly member. In the assembly, you say, why a substantive minister, why a vice president, why a president, Hechema Musuminsia, and some why a president and Kasa, what you are coming away in Fear 9. And what contest election, I lose you 190.
and was she say now Obiaso Nante now she has Captain Man that was sorry now Nantia 190 years about we have you that experience with Yamaimu a bini or Maimu baby Opani wo draw sign no and watch him say we dey be na we Pokuaa brown for mantem so afo mama breso na ko ne di brown for mantem ani ma kire kura ya ne ba asante mantem won wo di minister mama breso what mama the best person the best the best one more kanyina agro no mu di enji wo na omapani da mama busuafo kura mre bi yete se wo say mama nkobie wo Ghana fo anu ya wo mbeye no wo mbedi na tem de obeye bi anya Ghana fo fe kura wo mu nyina maso magine wo say share mama bra come and do again come na inana come again abusuafo ni nyina so wo samra Alfred Abdullah Mahama o mapedi Mahama onua pani pa anu wo ka se abusua ni nyina do ma woden wo mususum nyina ta mapedi dada Mahama chi se won samra bio abusua beta na chi papa ye abusua de say ye fa decision we are all committed to that decision. In the beginning, immediately after the elections, of course, we will say Nipa emotions ran high. So Nema Bibri you would consider, and then if you did a reconsideration, we will say you look at it differently. But that notwithstanding, Akua say the family alone, and definitely even within the family, we will say Binumu were approaching it with caution, and emotions were high. But when you come to strike the average, happiness of now that considering the pressures and hindsight of a lot of things that might not have been done the way they were done, it's good to give him all the support. So the last time, Juma 50%, this time you're on 90% with all our strength and all our might. Amampani dada mama busuafo no wamso omude omo na chese se de baburu kan no se onya nipa de onya bia wa asaso a fo ahoode wadwene nyina ne obi omde bibia beta na cha mo wi nso omesa beta na 2020 amo ma bompa amo wi aka mo aba na de MPP fo ye de womo nso womo ani kura de amampani mama abusuafo kan we ye ni nyina election 2020 abusia ye nto atesia ngaza Kasiebo so na ye mfiri ndisi amanyokonum na ye kwamampani atena ye ena watikra biribrabi so wotumfo se etunana enura bo abra wo firiche bi ene oforipani fie empanimfo kwatena ase fa adwen to adwen didi wie ye no ena wode adu mu wo mampani atena ye amanei mampani na nado danko Akufo ado wo se abakwasem no woguso tworo etini enura ne wotwo ni chebi no ena so wo betworo bi ya wotumfo ne edika akura mampani betena so iwo ba ne na so amampanimfo abodwadata edi ahia no wa hyase dendenden wotumfo chiame ya abodina nimu ni ahemfo aduonu ya nura wokọ chebi annabadu mu mampani atena ye no ne wade twudwa nyina ne se enhyiamu a wo bai wo basebeyo na yonkofabo nananom ahemfo ntam ene amamuo ya ekosue no wo so aguso enkamam hu adwuma no wo ye no no one yensantweni ya Santo Elizabeth atwetwe nkomo yentie bi se wona na santeman baba waso ya hase neno ababidi nkita ho enti nenantes ya ne se oba obachia ho amawtin kwa se nkunudie soronko a udie na se odo soronko a Ghanafo ekirechire ho a eto aba edema ho no owia wo shishirawo se de beya abomuru no ebe krabehe ma babua ama Ghana afane ntomapa afia afenso aboa ama nkonso mpuntu abomem titru se adwuma ebebu ama otumfo ne nana no Ghana afane nya omanya adwuma ye ye ne na babua ama asumdwe aba omem enura na ye wani nsem ewura tumfo na santeman ekopie mu ochiman wa abra ochihunu osagifo amotia ofurpanyi eto ne nsafre no se ohye nina na se ofurata animonyam tutumfo onfa animonyam kese a ahite wiase fanya nyina no afa emeta na chi
we ayo tumfo chiame wa mane boya na wode adumu wo mampani atena ye ene wode atudwe na sabre wo mampani atena wo no mu a efiri kwana no konoa no yade ntoma kokko ne yade sefam yase mpanimfo na mfa so ebi anya modende ndi ama mpanimfo atena senura kente ya wotutu no chema mu no wode adumu mampani atena ye nsantwe ni ya Santo Elizabeth wo honomo ede na ekoso ensemben ena atwaguo ya ma ha o Yamo Akua. Ayo to asoma yen. Yo medase said ye na woka otufo na manhene a wodi nachi aduonu no achi no. Adom edi nachi no do so pa hemfo ketua bi so ka ho a wo mo eba bie ene na krachefo ahene nananom edi akire bi ansan na mpanifo pi a wobo adwumadi hodowa wo manhia woni ehye manhia woni a otufo kasa waje ho yo nyina wo mo ba bi na nche ye kura na otufo ankasa wode na no disem atu edwa na tia wo mu no osidi enti a obaye enese efibra Ghana mampani na akufo ado ebe bi edwa yi we ani de di kan a oba se oba mampani atena ye eni no ebedi nkita ho ewom se da bi oni ni hia de nanso no we eye sonkon sanse we ni de kanya wabaha na obaya obehese djuma wodie enya bia ba bi ote no hoye asumdie mu ma no na ni eje ewo honom djumadie ekoso fan na wobaye nso webehu se bibia eda na kwamu embom ose ade a wobekai Ghana mampani ne se ebra 2016 woko apro no ebo a wo share Ghana fo wa she ebiase te free senior high school factory so obesi wa she ebiase eno achi no planting for food and jobs and also woye demo mo kind of say dia aka nanim na doso adwuma na din wo ye nipa de na so won hye ne ho din na wontumi nya ne yie won ye ka ne ho de adwuma hye won san so wo ka wo mo se wo mo so nya adwuma ne yie na fie nan no so a wo mo atumi abu akontapa e de akire Ghana fo na wo se wo hade so far o mampani ene ne ban wo ma ye de a wo bebo wo mo abaso a otufo ye ka sei no wo de na no disem aba awieye amamre kwan so no o mampani ene ne dom so e de bresa anase ekwasosa ama otufo ne dom no akwaba ye hwe ni mu se otufo anase o mampani ne secretary na Asante bedi atu ozi mampani na chidomfo e de ti otufo ne dom no evia o mampani so bekasa na ye ti di o mampani ewo e de tudwa na nde se de afade no etie enura ewo chebi me ye fe no saa ne nenso etie ama udu hanoma uboni so e very colorful so say na nanum kente papa bi ene wo motutu ene wo mahene ma papa bi a wode aba o mampani atena ye adwumadi kase ekoso ewo ha na awie mu nso no enhyehyɛ mu no o mampani ene otufo ebeto ensa adidi ansa na otufo akọ na wase ya santoa ewa manebo ya wode abraya busuan wei efri mampani atena ye yensantweni ya santo Elizabeth eno no uti Adom 106.3 FM ene Isha 104.5 Okumasi ose tutu Boulevard ya to aso na fe ya konkranza ne mpotem wo Brave Mantem wunim se DKM God is love Justa Motors wom na baya se susu microfinance service yerosu se akotoko bekuma se wom ye nipa frakadam 4-1 na bukata babu nkrofo boom wo sa beje ho award wa no mo nenam di yachia na no asem na chesa be campaign ya mama breso mama nye ye Brave Mantem nyina free DKM ni ade na ese na wa so ade akoyesum koma no award munim ne he nyamo anam kofa ne ba mu koma na award o 1PP fo do mu gi mu aya se beji skana mam he andi se atumi anye beje wo mo ba ya kana na sete wa ade ente afede yes KPM hwan KPM y KPM G KPM de bia so de na no kra de wo mo meka yes minister sia wo mo tweska no ade akwa mo manfo ne ye wo sofa be de kira wo na hwe bambo hu sebso ye wura de rekodro aka wo de ro no wo beka ye pe na DKM customers bi say what's it then and yes oh what's what tria wo say debi mo say what's it then and yes minister say they have paid and wo say debi the young council no mo tias ye and ye ka bi wo mo jo yes o minister say DKM sika no wakoka akam na ban ya hihia mo makotwa no say saduma fa mo free ani so ho ye de minister no abufo be papa mani so ma mo aka sade e fa be motan ene ye twe ye ho brewo ene ebusa wo mom say da bi na nado ba ye wantwea to mo de sobo no mo tam na nado boboa no esantan anom say na nado no ministers mo hye bo
bosha kesia can promise it. Promise junior, promise senior, promise ministers, promise people. One more promises ah, one more hey na. One to 20cc, woman in near Mambaka you. One more trato. Now one more tram with some baby did on him say, eh, what is say about Wasson. Most ababe campaign, come on, mudu one ma, now come on, better pa. Mo better papa, was we a drummer blue, and one say, come back, you are, and Kranza ho. Some much esca, Eddie Amo, Muchian and Dabang. Ah, Hena, Muchiamo room. Yentia decam customers in one bufua, one more for grandma, motivation, any other method. Kufuado, Ghana man paying the excellency. Obon 2016 no o ma ye nyina tiase se sika na akokam no o maninka se ye to oba ma no na nyame de ne besisa akonwa kase no so ba bia sika no hye bia no oba me ye nsaka oba ye no ye ntie ho hwe oba enkuransa oba ye no ne o kan ye ni se ye ma ye ni na ho na company bi atese no ebetumi abase ebegu na wotuyefo na hode nana ono ana dawroma so obetie me a mesere no se a regional minister onana okan yasem mayen ne koduru mfimfiri baabi papai ame yete ase se lawyer asma kireme se eye NDC for ene hye kire Mr. Derek Oduro wo mobile power no ende twem onka ho asembiem na ne yewom kura ne se abra na Justa Motors osa o FM enso ka ho papai wa fa kire nwa atra kwakoto FM no edisika no ama FM wura no a wadi ehwammo a wagi etika ente se edekọ no Mr. Derek Oduro enti we no papa was in sika maku million ta 8 billion ana nkrofo na je adi no ti no ode ne kuma akasa sa na ne kuma ya ne ya ene so mo bontre ne sese na adu nim no mo ntwe sika na mo no mbesi nkranza so mbe campaign ana sese rekodro the road no wo ba ho a na pempem no apa ne tika kra no aka wo betutu ni nyina menasa wo betutu ni nyina menasa mo ma wuro ni kotu wo be hu say yes so je ni ankrofo mi no won kwaje won sika mre wo mo se ade nde wo ma so mo so mehebo eno ano no eno wo mo sare so bobo ayi mra se badwani a won kranza no ofo se minister ye deputy minister ye rada we koduro se wono kra no wanye ni mo amon ho mode so obekwa kojiska no eno wadi tura kire wo mu eno wa fa kire kra no akwa koto de ayi Justa Motors eno so wono kwa mi ahe na na wono a de we koduro no kra hu na hu ni mobo wonu mu kitikiti se mampore wonu tintin ya onyankopon amani bi kase so awo amani bi yi meti minister so e dia man so mani nye wonu woko wase mu nya butema no wate muti asema ya mumusem ye ntie de ro about 90% of God friend say DKM sikano yetia ama nkrofo honorable vice president and they in charge there's document, but the problem is captain problem is we need license no buying ni mo no bank of Ghana ni mo no what would na your problem says here document wo ho yes that is the last this year ye caucus brown for caucus what can say ye nya ho hwe ye nya ho hwe a wo mo timpato no wo mo je wo mo asika na ba be hu say ye ana mo ntua ye tua fa sika no ho no eya de so ni a ye bua ma mo amusika nyina akokam no ye de akọ parliament ani ya ba we ba ye de akọ parliament akọ read the statement wo am ye nyina debate both sides of the house a debate say we say ye bomo dia na ye gisika no de ba say de na ado dan kwakufu ado e promise say wo ba be de sika no wo bi ya no wo betua na mo ahwe am wo musaka musika na ado dan kwakufu ado kan ye nsan ye so wan kan sa Yera Derek Oduro ayo so afa be de chi ohwe bambo ho nsem so no aso emra se bedwani enkranza enough eno wo chem se ade ande omu ni tro wom ka so mbekwa kojiska na mpa so woma gbe se ohamodi okunu 90% de aka no wom betwe nto obi kogina ba bia so woma di tro a wo ya no wo boa yensiri hu anu wo yi anu se yese Justa Motors wakotoro se na Ghana for mu ka so kwa me ahe ade bu o mu kwa ya mu hwe dipa de tentene gram se mu koka se arankyeremante na akotokora ka no problem ana mu koka se bia so ahayi kote deputy minister interior wono wo so wakama we de wono na wono de rekodu ofia wo se ayi praye
Pentua, Upra no Hema, one capre. Yeah, what do cotton wine? Just no one in a star no cotton. Just one. What's your patch away? Oh, what a sububi say. Major de Kodra Koto FM station. Can assume any FM station. Can assume or no CEO of Jasta Motors. Name your penny, your friend of Paul Brown and Robert T. FM station. Jerison FM. And yet Jasta FM. Who can contemplate? No, I had that. What you say? Jasta FM. There's nothing like Jasta FM. You were Jerison FM and they won't answer. Penny no and not Nimian who you know, Robert T. Abusianemu. Say, or share a video so. Or to Jasta Motors and Tino or Jaya video at the Busia. A Busiana de Papa de Penny and the Bayer CEO. I was Jerison FM or one cranson. Almost share more no woman to me handle it almost one more tongue. A Busia lawyer. I also say, see, and the dear Nemo Maya, your tongue. The video no cranson penny for the baby whom you say. Penny no person or toy video, you free chrome. Never have cranson for. And to say, what I remember 12 years. That's why I don't come and present me 3 years. But me who say, the papa and cranson penny for a bank number. All right. There could draw and watch it. Some Zeniano credit just what I just a motor to no Kwame. Wonika Pret, Wako, be a BB, to a Bucocan, Wamco Masemu, Obianco, Emecano, DK Mosebia, and the program Beba Papamina Nebica program. Nabanko of Ghana, where do you say, woman, when I see you, woman, I see you, says, yeah, Moyam Ranady, Munkofanko baby, I'm Gojeska, and simple, pepe, near Koi, and you're not a brabo, when you bush your form won't cranza, just a mamma for more crabusian, Mamuna, ya connection, Nabru would your Ahmed Papa, and your wow, Mrs. Star, if you are gifty, woman in our France, for you ask one to a mumpa, what tamochi, a year, come on, cranza for a ye, not just any, what drew the saying, a ye, what they said, down Swabiam no more, and Yako, Yan to us, so. I wish I had Twasana, what is any if you can say, be more with him, a man for Casa, and a team say Nipan, no more yak with him, a test young Kasiebo Adom 106.3 FM so na asante mantemu and yedre set ye for back a year and Charlie Biana and penning forward up I'm in cremation upon the battery says you could hear one muy and my woman so Remua, a horse ni be on my yo had ye, a higher mamma fee, and man would ask any bika, yes, Hayabusum fee and Fampa Boamaha. And betting for ye, that you could not was say, when Yamma do one was you could move on more. As you say, horse should be to Sakatanga unity, yet I say, baby on my so bawun to mean tremor, and my betrams the sacred will be without horse won't be no aqua that one more. As semi better, Johnny, 1 year, 1 namuncha, 1 year, where you should yada that for one tremor, David. Musa Wampene, Katanga, dear free tetia, ya mamma dear, age one more baby, ma one more. And then penning for ye, that you could nano say, near Waka, yan what you are see your, eti unity war, Katanga, one munina, near war can I say, penning for a one mudashuku, no, why yan your baye, say, horse no muno. A match me ba one more. Na ba wo beba hono public relations officer na se panina wo rank town die su wo school no mo Kwame Yaboakyewaa mo se entrenia mema no boss wo wo ba wo beba hono mo ene ye bebo ne ye bebo adagya ne ye be yodo se bambo mu wo mayir mu dendendenden tu nipa kro so yo ba ne ye do kɔ hono mo a mensuro. So was it? Well, I don't mean West. I intend to go to the Supreme Court for interpretation of, because University we relied heavily on the Constitution. A lot of things that are happening breach the Constitution of 1992, and we intend to go to the Supreme Court for interpretation. We are saying that you cannot displace females. You cannot displace males to the advantage of females. You cannot bring females to the hall for males to be displaced. Yes, and here in Katanga, they are turning the whole of the male hall into females hall. So where will the male go? But you are having Africa hall, so now bringing males. What about? What is that?
yo abusia lawyer ba kwen ya tene no lawyer ni a wache mo say mo de amonyere mo ho ya de meba so mo di kwa Supreme Court o evisa asem no sa wo be ka say ya de ma e be fra mema wo katanga ni unity de omo so omo ntia se nti lawyer so okokoto na nu achi na PRO yi ka say mo de mo nkokoto no na ne bambo de ya so du katanga ni unity anyagoro wa yiri mu yentie PRO tia na nkora no me ne wo so mo nyina ba badodo na aba makọ bebi a omodani nyina ma hu so mo ho bebi a ese ma ne mema nko nyina ma hu ma ho ma hu mema ho nanso so no esanse court hihye no medi migina he nyantie na matete se de omode koto court ni no court pia to nchen de kase betumi akoso de hona mama no enti se sa na tie dia ye bekoso ye de ma no akoba bia ye pese wonko se ahomambo ne de enye we ni ntina meka se bia ahomambo bi ewo ho se mobenya bre na nkamo akọ mofa school mu ha akoba bia ankoda no beda no a behu se ye wo kamera so ho ye wo ultimi sori anko wura ho wei eye kasamafo ema kwa me nkroma asuapon no ye kwa homaso ye nsantwe ni ofori amanfo ewo sukuu mu wono mo ema no anya wuram no owuram no ayedin anadede yuabam ofori ma ho wajo amejozu ayo wawura sukuu mu atwamfonyi ma yen wajo amewura sukuu mu ho na ene abe nine mu ho ena me sha proboase efie katanga ho ho ne sha aproboase efie ni me sha katanga ho na ye mema nko a no na nso mprempram no kasa die emba na cheste ne die ya mom kwan so mo nso madawo bi na bibia nso no entumi enkonkan ho na ebra ye ne school fo ni bedwetwe nkomo no mo de tubia chem se okura ni eyade bi a omo ye mo nhese wom ebisa wo first na niema ekọ na we police for because who police van awodo a eba na who soldiers sponsor operation come life we a o mi na jejina wo bi sa na police bikes there 10 NHS ekọ rounds e wo school mu a nyina yade bi omo hwese na be ya hombambo nsem so betumi akonkan tu kopi mo katanga ho de a emema no e wo mu different ho sanso emma no so e wo mu different ho enti ye mfa wo mu mmomu sa nanso we won ho e wo the same katanga ho ha enti ne se de mo fa ne chese wo mu de eja wo maba enti no mo hwe ne besie bata ye mhyetie pa na se bibisa de enya de so mo ye mhyehyom ye firo kopi mo continental ho ai 20 year friend continent ho enso so no okwa eye block A and B eye block B ni de ye de ho ama eye mbema no na block A no so no ye de ama ma na nso omo so edi dwuma ntina awofo no so wo ha ehwehwe niema registration ekoso ndi mprempe de ya ma ni room a obekọ no omo prepare omo ankasa room na fe no omo de omo be sheet set so mattress so ye ba kro bi so esi so towels na fe force nsen ho a mprempe ma sha si edi dwuma wo ntina sai bi a mhyehyie ne niema bisa ne de mprempe bi ne wo mom de na so security a hombambo wo nsem de abi ejina na so pampe pa so babọ ne ataso ayo eni e wode afu ani di achi eni enhwese bambofo no wonum beda wa ma ade achi o se be ye dan you efise ofiri wa yenim ne ebesie tu de di achire bisam ne enhwe ne ebesie so ombera ne shift so ombede no ye nhwe no omo bambofo no omo doso abi bambofo no doso pa ohwe ye soldiers for operation come life for egu ha na ohwe ye police for so omo motorbikes enso edi ehim e wo ye KNUST and afem police van enso so ewo mu bia ene ye ka na yakata hu nyina na omuso edi mu bia ni nyina ya hombambo omo hwese na be ya bekoso Kwame University of Science and Technology ntia bi hombambo hu nsem ne de metumi sure enipa na so omo edo mmeba se hombambo hu nsem de gina na so pa miana wasiofo ya manfo abusuafo na chese unity ne katanga fo mo ho aye hu pa operation come life abamudi ya na chese ye di akire ye behwe ne yebesie ye di ache papa we di katanga fo abotre anka mai ba won ma nya problem because mo amamai ayi mu da mu mu gas yo ne de tokro bi afia da bia mu wura mu eye mai ya ti nka nya problem ne mo me de me tradition na amamre di endi ahoya ayi boys hall wa man nya boys hall esa se wege hoyi eye girl school yensesa no aburi girls wo we eye girl school yensesa no enti de girl school enye bad eye tradition eno so ka ho ti masa ade university mu esi bi nka ho mu si ho ni bi nka ho na munya asa mu ye Afia unim we yese enye se bi a old horse no traditional horse o hold onye de omuko anes e man be kwa anes wahu eti we ni nyasa ye de omo be fra mu na mu e man no kwa anes okay nti omunya botere e be kwa anes but I think omu issue ni say be break tradition
tradition be break it because it's traditionally a member hall. There's nothing wrong with it. Mixed university. Mixed university. Abroche baby, watch what if you see baby, baby, a member, a born my boys' school, boys' university, girls' university, and say, I don't just say gender parity near Juma, Debbie. But mamre, what I say, Inti I don't know me and next another hall all together. Near Kasiebo say, Water Holy, ya remember Biako. A bedroom. Ghana. I told some no swate na media Katanga for me feed munemum gidi no amboy na mempe. Mo ye pena mo si as hemidini. Comedy gidi na mepe. Ti asembia ba gidi yanko court. Sa asemi ko Supreme Court. Ni akoni akoto atuguba. Ni ade atu na nim se pro and tia. Yam told some so ti ase Kasiebo de X-Men dietary supplement. We dan Katanga for nom no. E memma matela tele. Wo mu gina on ma se ye ka law. Ye ka doctor for asem. Wo so produce big champion people. Mono vitamin mame wate. Mono mame no matwe man so no ache. O de munya gidi nu. Tremendous capsules so ya mo fama girls no. Girls no mo cause unity one Katanga nya meslemo. Mo ya. Musisi mbe under threat. Nti obia kwa credo no fatum. Toro ohonim na said yankofo aye word no obi so cross ya masa obetu ubedam kagana had there's no respecter of persons e wo mranim timohwe magotie to oba bia fa hu de ho tremendous na che sa heavens black mosquito coil CB men and women capsules any tabia ba Mr. Franco Trading Enterprise ba ko pe phone company what tiapo na sa de Second Kings Real Estate Capital Limited wo madam no yanko Supreme Court we once and say Supreme Court ana na do say there be wo hwe judges na say kra binum come retirement yene awo ha ana justice ladyship justice of Wudu okoye onwu Theodora Wudu okoye na ni nua justice of Ekufu wono so aba bedina de ebinum kra so ko retirement make say that is doche wono say wo ahwa obekọ retirement ya obekọ akwaje na home ombre omuni madwuma so pa enti o se epie bi kogum to beka ya mapani mama mahama ho de po aman ne justice yi apa onum ne ade kọ ho na ekoboae na na do so aba ma ono so nominate nkrofo mo de omkọ na say the Ghana mamra na say constitution ne channel so ko parliament o so kura usha we ya judge kura JJS ya de so din so kura duru wa just wa ko parliament ami aveto na ne ko hwe samse ahi awurade brofo samse ahi wurogu wono and now na do so kura twan put say samse ahi we are champion so what brofo say na yankofo sero sa na masa speak na ayi mami ba ko ajase doche wo ba besi odoji na mami na bia mwashe se wa ye adwuma Nigeria court aye adwuma Gambia court ansa na wo baga na abe ye adwuma wo court of appeal ya de ne ko Supreme Court and wo mu busa mami no fa wo de sen awadija ye ho asem abenansi ya mensa se wo ye bema na na oyirete mo wade na mo wade emu no musidan ten musidan baako mo toka sei mo wo ma sei eniema na wadija ye ba chempepepepepepepepe ware kura na bema no wo sika mo aye be che no mo de bebre am oba no na mema no se ha mo ma kodu parliament wo nyire ha mo mu ye ni pa boro for pa mo MPC no se ha mo ma me ba no mbusa na case na ma me se masa me de mo ba emranam di adwuma me hwe ni mu se we ye gender raw enye emran di enim oba enim be ma emran no a na odi adwuma tie no. There was an earlier question about whether your gender affects your practice as a judge, and yesterday one of the nominees that we vetted did quite some work about gender in the law and the fact that sometimes the law itself appears gendered. Thank you, Honorable Chair. I think the problem we have is our cultural background. Otherwise, the Constitution has made it clear that we are all equal. But it is our cultural differences that brings a difference between men and women. Otherwise, I think in Ghana, we don't have much of the problem when it comes to the gender and law. But we allow our cultural background to affect our decisions when it comes to the male child or the girl child. That's what I think. Enti ya mama justice doji ana wo chem se Ghana ha mra ne de yeni mo ba mra ne yeni mo be mamra ediwa adu wo ye be mo yo ba adu enti ya bi aye mamra na nkofo pese wo me de frem no de wo ba wadi ja ye de ba se de ro no tie no de bra wo na wo 10 million pa cho yire de 5 million wo de 5 million kofie wo ko akosu obi ansoma enti na ama na sei mama ne bi wo no se me no be wo me wa wo da an wo me to na ma no so wiye musika die nam ka se agimi ka ne ya be wo no watena asa
sa ya be fa ni nyina di me peshu 3 million ni ya di bia kan 4 million ni ya di bia kan su no kura 1 million ni atitun ni ya di akoto ni atutusu ya nyimi yo ya sharp keke timo wa ya ni ayesu ye wiska pepepepe every my rejo me ya be gini nyina di anu o mu busa no se maami e na nsa se fie brafo ni sisi nkofo ni eje rent 3 years na 4 years no se da bi emra no ne yema ni nya adwuma na se Ghana ha no ya mam na nya adwuma. There's a large gap between the law and reality. You're going to the apex court. I mean, to what extent and how can you at that level really deepen the rule of law in our country? I think in our country, the problem we have is enforcement. So we have all the laws on paper, but enforcing it is our problem. So that is where we should tackle how we can enforce our laws to keep order in the system, to see rule of law. I think it's left to us as individual members of this country, and then the various organs of states that have been entrusted to enforcing laws. Me Justice Doji Supreme Court Akua Kaninuanum se Parliament agini tumu anu ka se rent umra ne ya mane nya adwuma fie wura bia ni kwan so obeje rent ho ahwan ye 5 years ni ade no agye di na de bia tenant for yesusu e de ma wo mu na ne ai Adom praise Vodafone ana afie ye ne wo mo ye ne okodwo ye omti Vodafone na je sase ya kan ese susu no bra bia wanum na aka no Vodafone obi anche Vodafone ani ye ne wo mu nya Adom praise ye bayim na ticket no ye twagusa pacho me akasam di musical to ticket ni bi me cheni free Bradum praise be join ye ni ye him na Ghana am say dia konje se nyame bam what you say nyesa ade afa be ye tampa do the Instagram like you all the pictures comment everywhere na me hu so wa comment every corner ni ade amafro ma che ticket bi no Bradum praise we de obetre ni mu pe wa ba him Dana Hamilton no ni ade nyina e bass ye multimedia kwa e na sax bossa William Mike Max Praise Kwaku Jesi Eben Adam Reku wo mu nyina Adam Reku de Pentecost for monto ticket ni mani nsu na ye ba na wabo say yes ya Adom praise ya na we de dutwom Nigeria for so ba ya na say Nigeria for see ekunum no mo wo ma be wa be kai de ye de wo mo ade ya de du ayi anya ya de du Buhari ya de bam ya bompa ma Buhari na obi ana koma kura ka tre otumi ti tre ya na wo say ya ma ya bompa ya ma na koma no ebi be ka ho ansa no wawu no ti tre be de o wo twa tre rank kura free Nigeria ebesi Ghana na chese na ye de beka kwa na ye nafa tire nkwa so na asa na befie wo hu sa no gbatwa ento aso ani abushafo enko CPP amanyokuo no mu afempinu ani edunsia bato no CPP amanyokuo nipa bebrebe otwen wotie ye bedi amanyokuo nanim ye bedi amanyokuo na mu otwen tonto nipa ekosi no so ne pani Kobna Ivory Green Street papa se wuyi sabo ye mranim ni wonimu ade papa ade eda ni tirimu a wadi dem ye hwili mu an wotie na saa ne dem die woni e beka mu asem saa bre no ene amanfo de we no ya wo wie ye percentage kakra bia papa nya ye wode tene ba bi dwene ne ho wose na anu wate wonu mu a wo kotie a ye se mrahye badwam ochia me ye otoso mienu ya wono a so mrahye badwani ye owo na doli kalio na banki so soma na babense woni abodi dem ewo wo hunam akwa mu wakam na kwotu se eduda na asa papa yi na ni huna de ena kane mampani ene mama wakoma ni post so onye minister nam so mani lusu ye enen ye Kobna Ivory Green Street yi kan se abamba bimba bi a wo hye bi osipie wo je chawpa ye mu eduro eza sabuka ni se wo bi a wadi dem me e mani post wo se nya papa nku no wadi na temu o Ghana nipa a wadi dem nyina en wadi wo atemu ne kasamafo Kwabena Bomfa James en wo ba bonti asemi wadi abetu dwase abamba ben wo mepa chew yo kanyina ne se nkasa ifri the deputy speaker of parliament ano eba ye fa nipa wo mo di dem anase wo mo to sin ewu bibi mu no enye kasa esese ifri opani sa ano eba no bititru ka ne se wo hwe emra ebo wonom ho ban eche kwan yesese oman no yesese yebu wonom ema wono so tumi nya kwan edi dwuma se de oma hoden ebetumi aye besi ne ye nya ho legislative instrument ebe sa act no anya ahode ahode ye dwuma no ha dwene bepri se ubenya second deputy speaker se all kasa asem na nete se boapaye bi na mrase begefi okọ o ma hye da aye se be ya wo mu adi dem anase wonom wo sinto bi ye be wo ma se eche ye ne ayaka no o mo enya fahudie bi
anase wo munya kwan ni dwuma ema oman no enya mfasodi mfi wo mo so nunti na ye ura ivo wa ye na dwene se obetro akwakoma speaker of parliament se be ya apai asotwe bi e wo no na se ye bedo so mu na wonsem kan bi e wo no no ayi ma se bedwafie na kasa wo ma hwe no ma ye ani akwabra bomfe no wo tro dia akwamra hye bedwam na wade asotwe dia ma bamba ben na wonum so a wo kasa sesa wo twetwim wonum opododo wo wonka mamukuo wo Ghana maimi afra won Ghana Stammers Association wo mo kire se abamba ben wo totototo pia se boom 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 wa ye abambum wo mo se ni boom no wa mabi aba wo so ya wo che mu se edredomane boama wo nso mampani yi no na ye mistake efisa no opododo ansa no obebie na no aka se de 9 people for nam is omadu da enti ano so ye mistake ya mampani dada wo yoye wonu mu a wo so wopododo no wonka mumuku aba abonti wo so de chelpo moji no brofo kasem on qualify apology and woje omo epododo no we find it very very sad say honorable Bagwin passes such comments. Stamina negatively affects the life of the person who stammers. It will control your whole life because we are going through a lot. Right because of this condition. And we need persons like him. To protect the rights of Oma. If Ono should make a U-turn and make such comments, then it's like we have no hope. Your best friend say, "ABA not mistake na." Oh yeah. ABA not near. Your best say, catch and say, "Umbra out na umpire." Chose ABA mankani ye ABA was out of something. That is why I said that. Inti monfan cheme na I will not repeat such statements again. Ani ababi na mani hunu part 1 and 2 na part 3 sunie we free mampani dada John Rollins one mo wan so de nkrata tintintin aba bonten ya wode to babi animu say babi a nsam no keka kono wo se babi wafom ne fomu a wafom ne se wo beka sa menati anipakuo bi ewo mayimu na nu be yanyiyimu so wo beka se wo bi a wadi dem ma ye mani posu ajamenye wo se babi ya wonim nu no mampani dada se sa babi wo gentleman na babi an na wabaidie asa na no ati free enkuruman wadi o sade bani o wo se babi a wo kasa kono entwa ye eti ndisi amanyoko no mpanimfo ye bomuo ene woni a wo ka bi atwasemu no wontu papa fo no de ne de eba omofo de meka mo sebeyo ne be masumwie aba NDC amanyoko no emfa papa mu bia emma Adom FM ya to ansa no so na fa yakọ Adom trotro so petroleum engine oil papa no breakdown da wo madama ana chese wo mo ada ma yede be trotro se de ba trotro do ba bia taxify yo Uber yo private yo wo bia be ko aba na unampa na kwantifi ukonya breakdown dia ya mpacho enefiara wo de adwala mema pizza free pizza nana ya pizza na next pizza ewo Christian Village delivery scra wo de wo afre ya wo frɛ no ma wi a 0244 28 4486 nana ya abrefo na ya Dubai ya Jordan yo ya bodafo ya basabasa o za ge no wote Adom TV no wo twa ne ti no kwabo sa no na samba basa say wo de ne yedina ko pizza me be chow pizza fifth Monday pizza terra ne drink ya kese would you go and like their picture like nana ya on Instagram like vim lady forget you bia pizza kese de tiapo twene ya tias your boy bia dumi da this is pizza wine me chawa mware wo madama je say ene na pizza ne bade ane asa me do be ko toto moti ase ne mo mpacho de manfa we say mfa unim say na professor Kwate no ya de no mo chirem say unim abrofo no sebe Britain phone wo sebe yo mpacho we de anyamia wo mbejimi ye kakra na ko obi fiche bi mo ya musiki bi ade yene mo na firi ho na obi firi Asante Ashanti village wo say no Ashanti village wo brafo kra ye bono ane ahafo wo say brong ne yasoma mo brong no ma ya no ma sese nkrofo bebre adwene na prophecy sianse sansa asuma we ya abrofo no wo de saa ne se ne enkokọ kra ne espere a yesen kaw ye kwache de enkaw ye ya kaw ani ye kobo anase de ne ye koyo
obi dia champon kra won spell ni dia was ACH A1C wo ba yi Ghana akan kasa be na si wo mu na watwero na wode kɔ ne ba bi na obi e kofi kro sisi hwansi enti ni nyina prof say ye hwɛ nya sa abrofu wo mgue ni mase wo mu say amamre ebetinya ka obi a pronounce na say di sitie esan say want me pronounce word no ema enipa ente ye opesa o kyerɛ fofo planti krobi ti say agogo ni pronunciation pa ye ago enye agogo but abrofo no ba era ni develop ye orthography ne grammar ne spelling ne alphabet enti omo no say de omo tre no and omo tre no and so aye Ghana for no ye no ye kofa de abrofo no say de omo tre no omo tre no omo pronounce no na ye de eka but we say from so nkoko we say yes aspect atre nkoko nkau kau ke we but nkoko say she say there's nothing like say sa she or say or say or say but is it your no OSEI ni question ke sani mo we Professor Kwati I be our chair bakwasem history professor at University of Cape Coast and wo chire mo say ya makwan ama abrofo mpete yi o mutiru nturu kan yi wo mo abaye turu kan sa say edini asay amamre gina amenne o chehene wo ti apaka mu esi kibi hene wo kwa brochira BBC fo no ene kibi hwa kibi enti free na kro e be tro krata de akomu wo mu se ye ba bia ni one my friends amumodi ni se de ye ne ye pe no ye ni petromi inji wo ye tiapo papa no break down wo ye nkwototom ya kubu aya kubu fire go burn you sala no enam sinipo wa fancy fie ha ko trotro mi enti de yakoso every day you need to more pig farm. Pig farm. Correct. I just carry my taste young mama this is my brother. But from my course. My dream say enquire for. Me for enquire. Me papa from Bonina, Sabandia Mahama de Bay. It is an announcement bet Tiani at Abama. I was so tiaka. Ne hotel. After the toast me no many as the pass as I'm saying. As it's in nine Abba Nanado Honum. Messi come over party and time with a very bad. No problem. The person because I bag me as I'm not kind. Then person on your say, your friend say, Umbra bonds, no better stability for a job. Send a buyer, never because you're a young man. Okay, Mr. From Quabrating. Maybe Kaka may want to say, oh, here the Ecoso Katanga Hoya. Person penny students in almost trans, no much church, essence, and so much Rabia on Tias, and normally I saw more some by 4 someone. Instead of 2 for Nana, I can't soon get a bomb. I saw some only teacher one student, no money, not the Bianya Boko, and Pebata was a beer. The so was student of what I might be given. Awe Syria me transala namno tirimuden dins wo na no ti adum se ye bom pa sare ayi no wa na yo na so duru nam dia watwa avrefa 18 eso duru ayi a ubagi bidi but wa enfa adwenkyere no a yeah o sala no kyere koma na aye dey o se me a mo kyere kom ni bi o hwe ama ayo afia katanga fo no na charge no Erasmus Adusi fellows charge rest not legend lives on brofo de aba no was so amon charge say ya say empanimfo so mo de on be frade ya na charge say ne former police commander bi kan no right ma mi Pokuaa so de ni USN wodi efri o si tesi angaza Kasiebo awie mo nyire mo homo famra Daniel sa so de ne de aba o si extraordinary Kasiebo na mo de be tesi angaza e wo gazwa fusu ye no e wo kononwo alamban so de ayi no de abai was Akua mama wo pre papa na wo de onim wo bepra ni ebesie no 2020 ye nyina ye behu walanya kwatia so adibia ba o si JDM so wo be contest o so be de wo ye one term won konim kunim da Vincent Owusu se afia mitiemu Spain na mewo na mitiemu free Samuel Adofo so adibia ba o se mechiamu ebi wai monyire mo ho na momwa mo my Ghana hypocrisy nyatwemfo ye wo mu nyina no yenwu mfrafia ene yenko na ene Ibra Steve wo lande wo su ti o si today too na minima de kra ya wo kan ayi asamaka se hima wo New York New Jersey ayi nana wusu ya nana nyakopo sharp wo ne sister Doris nyakofrempon ene ante for
Christina Akun Nyankopon hya mo ye nipa se mo amutie Kasiebo no na ye je se ye ntumi anka mo message na mo de mo hya me Instagram na me ngramo ticket na Adom praise Vodafone ye behim ni nyina me fa ncham wo bia benya ticket me se me a me cheche se de ba wo bia wo beba bie me a money wo ti asem pa bo mo kwa munwam ko bo bia me tini eti nkwamu ti obi a me de kakra na me mo ahye na chese no ano kwasi ada unim Royal House Chapel and ye did live worship every on my day ebro and ye kwame na dan ya se chese se de asofo no be china hye na asafo ayi asofo tade a nesa enti kwasi ada mu nyina momra sanse se de oye ekoi de ya se kura de sofo oboga otumi hye jeans no ade ye ba kwasi ada live worship an ye de bramo Royal House Chapel chese tade adwontifo no mo ba nemum se busika no bra Adom praise Vodafone to beba no se call ye dia brio ye so gu Ghana for so no se 2020 na nadwan for one day say one factory any one down one village you say one constituency 1 million one ma ye bompa ye gusu entu free wa no akokwasi ala what they saying live worship na je se nyina ye dia abramu sa so for funky man so for we share jeans ya twetwom kwame na dan o se so for chef so for o sisi mi awde o se twetwa jeans musa she menka dia ujina me causes menka dia menka ho musician ye voda Adom nyabucha masa utamu so uni platform abusia for ye de Kasiebo nasi ye ne o platform ye from me vim ready Afia Pokuaa minim ya ba Akua Boakyewaa Yiadom mo ye ne o platform no freedom so makato Jim FM freedom